bunge ra kone recha. Recha mbuye murochere. Wana wote ditwari waka chikura Ruto waka tatinga naenda kupanga kilimo. Wana wale wote panga kuchinse. Wana magana yecha abantu baminto nate betenga ntune kesa ukyomo usi chinga kichayikire twana ko bamo ukwaniramo toro kinga ntora arorobia ejere serikali yotuira chibesa chirusiri korwese keganje giye serikali gekaiwa bale mibecha yani be mesie bakowe bonus na nje ndagenda bunge mbe ko muswada na ndutoye kuchibesa twaganwe bonus era bebe mboga na nje babo mtakuwa na mimi hapo mbele ngaba ngamba na njao ikiagera chinse chonse pi serikali ngojere asiro mole na America adiegere weda ya beire mbe kemelia serekire serikali ego step in ya sugumo molemi edindo molemi mbosira ikiara mutasuku miri muri otorecha bona siringi 12 ngiora goromongi na tebya 12 no warekeni Usirende mmoja mwambie ni mmoja mtumo kwani umata wewe wakisi mko sawa sawa umata wewe mko sawa sawa. Wakisi tuko sawa kweli? Hatuko sawa. Nikiare bonus ntoanye 12 chini sema ikomi. Moko na jua chile chiko tegara siringi ngapi? Siringi 10. Ase iko ndogie chai ibanza wajumbe bose ba orogongore turwa usi tubwaterane tunyare usukume serikali ekole dia kolera bali biyesu kwesukali na itodobe keruche besa chiche chitokoye lakini kara asinywe maite serikali yako hiyo miaka 5 kare asinyuru nkimoga nyakara na jeo korwa ekoya nararia ekoya nanka nka na bere ibo nonye onye tobo chikoreka konyora na Ruto tasigetie umolemi 2027 tunasema Ruto ni wapi? Anaenda wapi? Nabere hiyo. Haya asante. So, ndo nari kwa tavi ngeringa economy asinyire goto okoriye option ngao. Bona bagusiba minto na moroche kerase abantu boka batanga kamuntu gasokire kara konye kenyengi. Kari busiyo. Kara konye kenyengi ma no mano yeto kurukuta Fred Okengo. Bona ende tocha komusali korungari batu ara kumwaga tabuya to chikobereria abandi korusiko. Mwari wanje tomukitera korwa mugwanja mwanjire ngatuka desi Dr. Fred Okengo Matiang'i aba usimu mwanjire iko ndi moja mokani abantu babanya kumubete bite korwa bantu mbanya guitera ndi ko tobugata ka muntu gaito ndi ko agata korwa tuliyo boiri gochimata mambitonya wale kero tore de gocha ine ro musara toko muntu tari gojali bali mremo nyotomo abangina President ya tenete gatotenye kasi ilimo kurugera eru siringi 2800 era ne siringi 300 yanya wega 300 ya mente kagende yo wono muntu ino mali mara sariyo molimo akitawa tabanga bandi ditare to agatware eate wone kare asinyire gotoko ligita beta option nje beta option ni korora no mwano ito okuliye bo president okurugu Dr. Fred Okengo ayota akora deji program ije agenda akora